Ko Nanaia Mahuta, mā ngai Pāremata, mo Hauraki Waikato, rāua ko Shane Jones, mā ngai Ārārangi Moreipa, etahi kua whai tūranga ki ngā tūru matua o te āpitihana. Kātahi tonu nei te tūmuaki o Reipa, a David Shearer, ka whakapuaki mai I tana aroa kapa hou. Nā reira, kua riro I awai ngā kōpaki nui, he aha hoki ngā whakanekeneke mo te wiki whakamutunga o te whare Pāremata I tēnei tau. Kotahi wiki I muri mai I tana ekenga hei tūmuaki mō Reipa, kei te whakarārangi te kai hautū I ana hoia. It's a fresh lineup, but it has an obvious focus. Kei te keo o te waka a Pitihana, ko Nanaia Mahuta. Ka tū rai ki te raia me te minita mātauranga hou a Hekia Parata. Kei aia hoki te tūranga tuarua mō ngā take Māori. Kia hau nei, pai kia wero atu ki te minita hau, wāna mahi, hei whakatakoto I mui te araro. Engari ko te tino hiahia kia tātou nei tamariki, moko puna. Kaore a Shane Jones I Waimarie ki te kōpaki pūtea, he oi ka tū ia hei tuarua kia David Parker. Nōna hoki te mana I ngā take whakapakari ohanga Māori me ngā take ika. I made it very clear before that I made no promises to anybody. Ai kua tau te puehu o te rāpōti me ona pānga katoa. Kei te aro ngā kaitoranga pū I naia nei kia noho anō te whare Pāremata. Ko tahi rau, e rua te kaumātahi ngā mema Pāremata, kauru mai ki konei. Mā te kāwana tianara Māori, o rātau tūranga e whakamana. E rua te kaumārima o awa mema hou, he waiwai tapu ki tēnei whare. Hei te rāapa ka whakarewa tūturu nei te whare Pāremata. Mā te māngai o te kuini o Ingarangi te kōrero tuatahi e tuku mai te torona. Ka whakatahaina hoki tētahi wāhanga kōrero mā ngā rangatira o ia pāti. Te wā tēnei te whakakotahi a mātou nei whakaaro, whakarōpūtia a mātou nei hiahia mō ngā mahi kei te tai, kei te toi, he mahi nunui kei mui te araro. Ka rekau he mahi tōranga pū ka huake ki tua o te whakatika whare. I mua I ngā rā whakatā e haere ake nei. Jasmine Pearson, Te Karere.